Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kidikhat jangka koordinyo terhadap National Awakening Movement Central Executive Committee dalam khidmat the Working President Ubak Thomas Pasak haga Pratrik Wiyayong arajar pausan Klepin Sengobiang Syaka Executive Committee kepatemai jangka khasias Autonomous District Council ikidlait likimat kiba keseng klan Bapin Sengo baik dikiba Shim Lalaud bin Urlong dake Executive Committee kebarim bayalam dekat National People's Party. Kidalam jangka senggil tiru ikador khas Chief Executive Member jangka khasihus Autonomous District Council Shim Borlang Renja ban kerpa ik District Council bahkan penkelano ik rule Shispa Rupra jangka Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council rules kakandai spasan pawai keplilat lingba kapara keba Shispa Rupra 1 Sapara D bat keba Shispa Rupra 3 ikiwe pagijai benriu kibam deki khasi bentap vote hak election District Council. Kamat ke baar ke bakaseng lapin sengau kolong-kolong ke jing terekam jang kirang basnong klem ke jing pins kem da ke hima melim hagisnong ki bahap hapo ke them rat marwet ki bikin thop hagisnong mai kholi pilang kata e yong khuli mauyong gambal ban jermang jolsim rangsa kona Cibra, nong spung E, nong spung C, bagi we haki bagi jai benda garo kita rekam kum kirang basnong, bagi pidan kamru ya ke letterhead berkemuhor jangka dor basnong, kebelalong persya ya ke the khasihus Autonomous District appointment and succession of CM, deputy CM, electors and rang basnong of Melim CMship Act arajar nyo. Kue pak kamat kebalai kolong bagi District Council kan perking no ikijing trading license. Shibam degi try jela ling bagi trading by non-tribal regulation kakandai spasan pausau. Kamtam hakikam kijam bat ke kayi pateng kebagi try retry muluk kila bantrehi dalade. Nakaliang kajongi kaba lightly bentak ibu kongsan bang ilawan sinyau hai CM dasni bat kaba lukong ya kaba kongsan bah kaba laban ketai mujai beriu hakipon di barwan kantam iki paten barwan kadai kaji kerpat kajongi ya kakecil si bat penkelano ya takai ini dulu masih sepa pra ban kangla ya kibam deki kasih bagi tabut apa kan District Council ya ini imat kam temai syuk atau paiba kiru ya dia osnyau la bun sim bagi kere ni bentang pat na kalian di CM sutunat wa ila aw in sim kai kini in song bagi officer with council kini perkhat ma dengan nanti pada kalian majong ni pen pau iba ilong ki bakloi ban ya ai lang ibut ban batal ki la ki ti kunu ban ulong dia kedeka kam da kalau ti jong ka an dai tengi kimi nanti ba hadin bun sim la ul kedu i parti iba mensua da kempoi sungsen bat mental le se kani ke isi mentah kantor kolom masai baru banap baki bala mentabut hapo ke CDC kidai bandai tang na kajai benreu khasi bet ki garuru ndai da ko pura ndai ya kan persya benreu hele ki garu hins ma ni jentia khasi ke jo ka blu trap bet ma jai benreu khasi bet tikki ki mathap setia ai kan tuklare kerti ko dostor jong lajang ya kaham lajang siane pada ai bangin thap bangin ka jai benreu khasi hai itai jing pat jogi ban kong ya ka council ka bar pada gila pensniau bian ha isiam haror ka jing long jing man hang tepo than marwet gila penkibi kerteng jong isno ki babun ba ki bapat kamrang ba snong ki dei na jai benreu mat ya kane kam dei shu pala pai ba ngatai pi upi kemau ba dan ausem beladam bak ini ki self claim rang ba snong kira le ikando yang CM jong kecela ka jong ibat kira le bu ka jing dawa ba ki di banyo sernat no sunok na di mamelim de ko bangila mangi pada hadu mentah kira penun kam ya kalau letter head juga dor bar snong ya ka seal juga dor bar snong ba ki trikam ko girang ba snong pada ka pen khan pada ya ka an joka 5 million jong arjar mio tene kalian ka jong ngila pen sneu CM ba kala dan ka jing I court I sla I dollar I residential certificate ka bajur bha ang tu ya po kithan tem rat marwan bat kadung ka jing di cakar ka bajur takan ni kan wara ka jing ma ka khrawa yang igu ka jing meriu bat na kalian jong CM iong ba kan ni ka mat lei ila ju yo sno teng ya kan ni ka jing long jing man
kata kali sultanat mungkin sutu ya kajing kia juga kam bad ila pular ba na kalian kajong i injection perkhat ba da kanu kalian ji kin khangla ya kan ga benta ubaga lagi kan CM ba don kipor kila adab ila emut da seng bagin file da FIR masya kini ki beri ki ba kamrang ba shnong da ba penkan ya ka an to arjar nyo handai le si kata ka da kamram to so che kam dai joki seng na jongi simat ketika benta ka kamram ka dai ti jo council ba ikut ti ba benta ka ti ka da council kan le ya ka bodon kam ni penpau di songu ya kan council hadir di wan do ka isi wa tamai ya ka to statement bangin num I license tamai show ta ka dak ba ka ji kanan har kam ka por ka du kam por jam pi farsam la hena ngi banno si wi pada imat nak yang jongi yang ba ban num renew syuru ya ki license jong kitu gikam ki baki khasi ki ala bantai ke malong mentai baro ki kam ukasi ala bantai dewat dia kan renew dari ban parking no kabar ngila ong ru ban wan ra do system ka kham long ba ba kemolong menta hayo dan uwe ubri steng lai sau kam ka we ka lai sen bat ngala kustiu ru sia ba tek ngam sanya tu kini ki license bagi don hak dukan da cek mangiru mar photoshop system menta ka masuk dengan orang dan nak kata license badan QR code badan ki ban pen scam bakal long legitimate kata trade license but nak ang bakal council bakal isi pada kadan ni buat pada ban inu isu nak kanu kalau ban pen bai dengan mata hanya ngibu iwe jingkramat mende haisia ba ka trading by non tribal regulation 1954 ka section ba shipong dalam bakala kongkom ne ba ka isi jo council ka dan ya ka bor ban limit no ya ki trading license number lada kakwa tinggi la persnio CM ba yene ka bentang kan keren na ki isi ki party ba rem bat om ju don ba sim khia ya kani tinggi ong CM ba ai kene ki isi ka thau history daga ba wanra no ya ka notification ban barno ban penkut no ya ki trade license hakikat to ka ne ki teli ki than ki bal abun ba bar jela ba khai ba pateng le si kan diga sin ban ko bat kan dei ka pahatam nang mata ka khai ka pateng jong ni try mulo bat community bagi lightly mat tiba nila wanra mata ka sini ka meet tong CM ka isi ka pementa kin kham urlong no kham kloy mangila up la pun hotli sinam kata ka jing wan ka bu ka jong ni mata ka sini ya isi ya kalau kini jing man jikne ne jing yo lawan sini la benyo la kan kusin do lawan om duraya ka lai ku sa kusin lawan ra ikine ngalala ban thot lendet ngolong iki kine mam dan kam syuban pek kot islam ngala thot bun sin palat di section kini kita ngala la lendet do nomor la thot wan keren ben senyau henry ngono bitang gawe bo yo ki bai ba ki te ka ju ni hapan kan pat urlong ban si ngin le om no tiga orang mentah kawan isi kabang niru sentran niru dan cikermet tarong inut ban ong ban inwan biang persdo bang yo mentah kenti ya kini kecil anut jangi ku long dok tapi ka kacing olah jangi perlu karu ban tabut kalong persya ya ka ikor kam khat perdan ke jangi ya kata pakin longrang ba shrong kan ya ka an kam syate ka an argang niu jeng mam lim ka ong kum ni ha ka section ka ba ka subsection u wala manong rang ba sino udai tang ukasi kata di kahan te kini ki long rang ba sino da pen kan ya kahan te la dai man sim legal action ya kini ki brio kram bang te la kam rom da brom ki bon ba shafi shop west ani chipok tan boy ki bon ba ki sino kila don bai kini ki jeng do rom dai ni si lai aki kim tu klar da sino ka thau la jong angin pe hil ka jong ba sino ka thau la jong kim dai wan tu klar mar la sha kan pen sino no ya demografi jong ajak putri ko jongi ya kata pada nong pihak Islam di mana kong sedang wan yo kawan kaji Islam lawang ngimla syu ban khang takum kita kinong yalam gi bayu isgai yang ingin protect no do mentah yang di market no do mentah protect no do mentah aku mungi ong ba mentah kala kita kajuk dari kini kipar gitu arlang ikun kinong kajuk ka bahe i thok tar lupa malah syu lek la kalek dan Islam protect helm ba kepang la sagi Islam si pararu tekan ni kajuk ka mentah ba ngidei ban yo isgai ko gino yalam ban numi Islam i nong shrong to ni kami khalia ban bu renti pi satu ni shane ban namya tuklar ya ki jur duksin to ki we pada ngila don nya kalan transfer act to
Dan by default kalau terikam, ini kau mengaku sendiri CM ba kadon kajinya di cakap kebacur ba, penilai ini thai, bukan bagi jadi kuku lawan song thai, hari kajinya unsra mati kok Manipur, tekum no kio apa te nang ti ka senjor ba kadai ka kamram kadai ti jo konsel bat ku mangala jong la dan ka man ka bajuat kamdan ka kam bang im la ban le kengi benda kadai ki si ka don ni ka man bajuat bat ni dan cikermen bagi kam kin orang mana pi ba kini ki parti ki isi barem ki buah khamat ya ke politics sejong ki buah syadin tu ya ke cak nuriu dia kata cingi andai kamdan ka kene ki jingdawa ki bang labun bon foto libat mentak sini ki don ya ke backup juga legal authority kira legally correct mesti mengisupkan nasun bamla banle ka ayam kasya kasih sidul kasya bangin ong ba pokasi heads atau on tabut tang kasih sidul saya kan nang tak pada ka Hima William Act arjan dia kasya ban ong ba gorum sya ban la ban orang masram nang tak pada ka trading minor tribal hak mas pasum kasya lama para ka masram lama ka section ka 3A subsection A do F kasya ban parking kita ki jing I trade license kasya ban limit ya ki number of trade license kita legal point di bang ibu ba la ban le mardor dan kamar pen slam ru tinggi kwilin ti dan cikar memang bentak di blog ini.